Yeah. Namaze imyaka 7 y'ubuzima bwanjye living out my wildest dreams. Bahindoto zanjye nifuzaga. Bianca umugore wanjye. Rocky. My dad. Papa wanjye uyu rubwana wa Apollo Creed. This is built on their shoulders. Ibi byose byubakiye ku ntugu zabo. Ibyegezo byose byubakiye kuri Rocky, Apollo Creed. Sibyo? Bwana nagufasha. Watsigera autographes. Vira ku modoka nagugusigira. Ntago unyibuka. Arabwibuka bakira abana. Arabwibuka. Damien. How long were you locked up? Umaze iki kigali cyufunze? Myaka 18 bro. Nasohotse icyumweru gishize. Ndishimye ko asutse hanze. Nubwo nari ndikereza nagubye gukora siporo. Ese neza. Uzaze muri gym dusubire muri boxing bimeze bite? Michael B. Jordan we director we actor. Ntabwo yakubwiye umugabo wawe. Twariga amafa. Dibwe mukabafuye kereza. But I never got a chance to prove that. Nari uwa mbere ko sinabonye amahirwe yo kubigaragaza ko ndi uwa mbere. Hey! Rabe! Fuye kereza garukanya mahane. Hey! I know what you're doing, Donnie. You don't. Ibyo ukora ndabizi. Uramuka bunatera umurimo. Uramuka bari kurwana n'isi yose ashaka kwibabaza. Icyo kuzanye mu gaciro. Why did somebody else live your life? Uzuko imara kubufunze uri muri kereza umuntu abaye indoto zawe. Je gutwara buri kimwe kuganga. Something is going on with you. Hari ikibazo ufite sibyo? It was like family. Damien yari gafubiye yanjye. Now we past talking. Then maybe you just have to find out. Niba ari ngombwa rero uko murwanye sibyo? Do put Rabe nakazanye Creed gatatu. Yeah. Agasobanuye films.com. Creed urabona ariko uvuye gereza garukanye inyota n'inzara. Reka ubwoba burekure. Wikwishije icyaha. Ibiko byahoze kose byikuremo ahubwo ukore ni iki kigiye kujya mbere. Ibyahise byikuremo ahubwo kora cyako kajya do. Creed gatatu ku bihumbi 7 byawe byonyine ugasohora films.com. Filime zamenetse iyi weekend. Ndetse umujinya w'umusirikare iyo iri gusangwa kuri eastflix.tv. Living out my wildest dreams.